Hello friends, welcome to my Wilson Band channel. Tini ni topic angka SSC. SSC exam bhai ki renai busung mangke pass tam phainai apnang discuss khainai SSC exam o part 1 2 3 4 part tongo part A angka general intelligence and reasoning or 25 ni phayo ke part B o general knowledge and general awareness on 25 part C elementary mathematics 25 part D English or Hindi nini choice English phano dimano te Hindi phano on 25 total 100 ni exam to जों थाख्लाय आंबो रिजाक जदि सोंनों पास जोंना थाखा अंकाय इवाट नांगौ 35 एक्स सार्भिसमेन जे आगिन गोसाम जागिर खेख्लाय माने पर नांगौ 35 के ओबीसी 33 एससी 33 एंड एसटी सिन बागै 33% नि 33 मार्क मानखायनो नों पास जोंनाय 100 नि 33 only 33 हंकाय ताख्लाय नायदि त्रिपुराव मानखा कयजना नायदि त्रिपुराव एसटी मानो अब एसटी नि सीट दो एसटी नि सीट अब एसटी मानो 33 आरो आनि मुं बतंगो के एक्स सार्भिसमेन मानो 35 हंके एससी मानो 37 अब त्रिपुरानि हंकाय त्रिपुरानि आसंनो मानखा ताख्लाय result phaiko haipano 21 result dinai abo cut off haipano select ngai asungno hingkai aboni akolo tam phaika question anona tabuk phono wano abo naidi 2 number ni 1 number ni belena hat abo no phono maliya introduction Rakesh Raj said he is the son of the only son of my grandfather. How is Rakesh related to Raj? Mane Raj by Rakesh relationship tamo bo phaika ke abon pore phaika which one is the folk dance of Tamil Nadu? Tamil Nadu ni folk dance tamo naidi answer no pore naidi kaham ke no hingkai full form of GST ni full form tamo ikono pore naidi goods and service tax ke what is the full form of DNA no DNA mung to kana haipana DNA ni full form maya baksa borok naidi DNA ni full form angka dioxide ribonucleic acid okay who got the first silver medals India won in Rio Olympics mane India was sabo first silver ni medal man Olympics PV Sindhu i am haike no phaika SSC exam o naidi aboni agolo te kaisa who wrote the book India 220 माने 2020 नि 2020 sabo writer the book ni APJ Abdul Kalam ke naidi when does the national voters day celebrate माने बुफ्रो voter day palokjak 25 January o abna jotono saimano na first India occupied to take 300 cats in ODIs माने cats are first 300 बारम खा ODIs in India wo MS Dhoni okay India following which citizenship naidi ora nong no kam ki pona e am hakai no phayo SSC exam mo sohos nor kono kirjane ko gya okay naidi amo joto sing je agi 2018 no exam mani ke aba result phainai 21 no sohos no kono kirjang na ya hingkai baksa borok rail exam dinai tong tabuk hingkai rail exam mo kaisa question phayo tabuk ni railway minister ni mung tamo India ni do railway minister ni mung tamo tabuk ni iko naidi 50 number ni question abo present railway minister of India abo belena important abo phaimano Piyush Goyal hingkai am hai phayo then ID when did Mahatma Gandhi 52 question number 52 naidi when did Mahatma Gandhi dead when did Mahatma Gandhi dead bufro Mahatma Gandhi thaika naidi 30 January 1948 English bank
30 January 1942 abo tei 51 naidi when was Mahatma Gandhi born Mahatma Gandhi bufro asai answer wngkha 2 October 1869 2 October 1869 amhai khai phaio hingkai naidi tabukni Niti Ayog ni Vice President ni mung norto kebo saimangalak ang phunukmano nokno tini Niti Ayog iko Niti Ayog ni Vice President ni mungkha Dr. Rajiv Kumar tamo Dr. Rajiv Kumar naidi abo beleno nang sungmani hingkai amo haikhe no phainai nor kuno tai kirijak di sohose hingkai nor jodi taibo abon je question nai kirijak hingkai ano comment box o comment diwi sadi bhai ke exam dikha hingkai tam porikha hingkai jeng SSC exam pass khlaimanai kisa comment box o comment khai sadi aboni agolo haino hai exam ko maths kaisa phaio naidi nor abo kaham ke naidi noto saimankhana abo bhai ke solve khainai beleno confuse tam hine sajak naidi saka o Ortamin sajak naidi ek number o question number 1 find the mirrored image of the figure given in the questions out of the figures given in the answer choice tam saka a jaga je question di mani abon choice khai answer kar de saka na ke naidi abo wngkha first page ke bini যেমন जों L paper পরীক্ষা hingkai A ni pore B ma poribo hingkai যেমন A B C aboni yagulo haino hai naidi abo P ulta Q bo ulta bujkhana norok P Q ulta hingkai bini answer tam wngnai abo naidi abo wngya P ulta Q khe kaham mane abo wngya hingkai tai next o naidi abo khe P ayang nasikjak P Q khe suja abo wngya do hingkai haino hai tai waisa naidi C number khe P khe suja wngkha hingkai Q khe ayang nasikjak wngkha mane wngya abo ke naidi abo sao Q bo ulta P bo ulta mane abo sao D number answer correct ama kheno phaio sohoj se kai taibo nok jodi reasoning rok maya coding decoding maya hingkai ano sadi comment box o ang taibo kotal video upload khai tongo SSC exam ni bagui hingkai norok o video no jodi sajakha hingkai like share and comment hingkai tai kaisa kok o ani channel no subscribe khlaina bagui tapok di tamni hingkai kotal taibo SSC exam ni bagui ang video kotal upload khlai tongo norokni bagui bwskango norokni live se kahamung thangnai SSC exam pass wngkha hingkai norok se desh ni bagui desh ni hero wngnai tei desh no nokno rokha khlaimanai aswkna hambai।